À ton avis, aura émission Mandi Magazine du Malikan? Bonjour chers abonnés, bismillah, émission Manikano à ton avis. À ton avis, thème Mambolo, koni 1 milliard direma, milliard kelen ki ga sunti ga soro erma sai be songa tiga. Donc on ni anga janga mo ka kil natal me. So manefa. Awan so manefa. E ga ko be kaya. Adonan. To man jam no. Segna Traoré. Segna Traoré ne be fe gagni no. Ni milliard kelen direma san ki ga sunti ga soro erma sai be songa tiga. Ça. Ça. Che de la malore. Ko jugo wala. Ete ala ko yin. Ala ça wara me sunga. San wara ni esara sonu che ala ga na che je. Ah detna saw. Ete ça. Oh certitude bere bolo wa. C'est gars dalelo merci beaucoup. In so manefa. Rasira. E ko be kan. Wa alhamdulillah ambalatan. Ko sebe. Wa ambalatan. Sunta ka bolo be chowi. Ambalatanu. Arabsa. Awo. Ne be fe gagni ne on ni milliard kelen dire ma ke ga sunta ga sorati ga erma se ba tiga. Ay ne tatike. Muna. Sum baraji ga boni milliard kele. War mande ya. War kadne. Mais sun nafa ka boni milliard. On sumna war de ma quoi. Sunti na war dinne ma. Ala de bina o sun bi sarane ko. Era nyabo war na tola ka banwa. Wala. Tera la. Cleo go donya do di nyere ma. Donc ya gilne ko. Awa. OK, merci beaucoup. Une so ma koroge. Amban so ma gene. Bas soite na yere. Bas fo dene rela. E ga ko be kan. Alhamdulillah bi so na. OK, sunta ka bolo be chogodi. Bon do ma suni ma kausa. Gausa. E ma sumé gausa. OK, ne be fege nyini yaw. Ni milliard kelen direma ni ebe suna milliard kelen ade ma ke ga sunti ga sorati ga ma sebe son atiga. Na so ne sunu ne da tigere parce ni milliard kelen soro. Ka dumu ou be mba so sunu be se ka tunu o sube. Na ala en so lara ti no gare. Ou be ngana sa doro ngatu duna ko duna ngone. Mais ne fe na fore ba mine donc ko fe be kla ga sara e to ke quoi. Ni o ke amman no gone ala ti twin. Parce ya yi worde kanna leta. Oui, tiens. Donc et t'as quoi? Allez, on son, il a précisé. Oui, tiens. OK, merci beaucoup. Voilà, merci. Une soirée, on va Bah, nous sommes. Et à quoi, Pardon. Wallahi ça va. Nouvelle. Wallahi je. Jamana be chogodi. Amandi. Sunfa na be chogodi. Suma gele. OK, ne be fagi ni yo ko ni 1 milliard dirayema. E be son yiga sunti ka sorati ko wakati masia. 1 milliard dirayema. Aw. Ne wati ka saraka bo. Ala ya fama sai. O saraka suñu mani. Même lo ba sanga saraka gelem bobo. Ala ya fama. E refeni e o ka ala be ya fema. Ala be ya fa. Parce que hinena mo godowla. Parce que hina mogoro la donc ça veut dire que e bi ga sunti ga warm ne ga hina mogoro la hina mogoro la wakil na kon kay me ga ko chogo min ala ya famte voilà merci beaucoup in so ma koroge ça va e ga ko be kay ouais don ko be kay ko sebe ouais alhamdulillah e be fege jini ngaw ni e be suna na fora ko milliard kele me de ma ke ga sunti ga soro erma se be so ngati ga bo ga soro erma se ga 1 milliard na ma awo no neta klegelen doron neta tige klegelen doron ay ande klegelen to doron klegelen saka mo per mo ga alidino soro bali uve kido jangana ma kono klegelen doron klegelen ga jar kili donc war go inte ga ko e be ala batu folo ne ba ala fe ko ne ba ala doni ne wari ko wari mi bon ala côté bon oui cheme voilà et merci beaucoup ça va ne koroge Ça va. E ga ko be kay Dondro. ko sebe Ouais. ibe sunga o ya biga Wa amnyo. abanyonga d'accord to god manjam no Mamadou Traoré. Mamadou Traoré la kan ne ada ne be feke nyine o ko ni 1 milliard direma ke gi ga sunti ke klegelen sun ki ga tige ga soro ermasi e be songa tiga Milliard kele. aw C'est pas ouais mais. bon ga se fa isa Al kalogale. Al kalogale. donc e be se ali kalokelen sun be tige milliard kama Milliard kama. Al ligo ngas la mera da milliard kama meso. sebe sa Sebe. Wari. koroge sebe la Wallahi sebe. OK merci beaucoup so ma ni fa Wan so ma. e ga ko be kay Alhamdulillah. to god manjam ma Baba toloba. donc ne be feke ni o ko ni milliard kelen dire ma ke ga sunti ga sorati ga erma se so ngati ga Milliard kile. awo aje awo ki ga sunti ga soro erma se so ngati ga Milliard kile asiga ba bolo o yoron bela gadi mo kama. sisa ibe jabili ga ni jabili ga doron ya ala ba ko to ya ba bolo yoron bela kala ko aga no ko. Iba jabino ga ala ba ko to nyo ya ko ma be Amba tige.
Aba jaba. O fo al telera de. E ba tige e be kila ka sara ko fe wa. Kalo fila. Kalo fila. O ni jate o nyagam na so no chen. Jate te nyagam o. No la kadi. Ala kadi me be fe ka ala ka sungo e fe ko o boy ga iga sharia se. Ala era ko ka dagalen do. Ka kan. Adagal iga suntige. Awo. War no fe. Fenj me min defal war la. C'era là, on est mon fin follow. Ok, merci. Ça va, ni koroge. Ça va. Iga ko be kan. Ouais, ça va. Shosholi no. Ouais. Du ki bariyo. Non, avec ça. Ibe sungo be abi kan. Bon, million. D'accord. Magazine du Mali mo oro ne be fagi ni ko ni milliard kelen dire mai iga suntige. Kile kelen dorone. Iga suntige milliard kelen be so. Quand on te kelen soin. Awo. O tige. Awo milliard kelen mit awo. Ma tige. O chonna. Jawala, am yara ga chair. Jol no. Ani wa flat ni ma sene wa. Ese be suna. Mesuna. Ebe seli. Mesuna o mente sel. Mesuna mente sel wa. Ok, koroge. O ya gilne. Ayma. Merci. Voilà, pena gina. In so manifa. Man so. Ko be kan. Dondoro. To god manjam no. To ko partial. Marshal. D'accord, magazine du Mali mo odo ne be feke nyini ngo. Ni milliard kelen dire ma ke ga suntige. Kile kelen dorone ke ga suntige ga soro erma sebe so. No, warti se ga ne ga suntige. Aha. Aw. O chogon bela ko. Aw, anga silama ga bo ma warti se ga nga suntige. D'accord, merci beaucoup. Oni ne ayre bore sanga mo ha kil natale me do ko 1 milliard kama ko lube suntige do fa na ko 1 milliard o te se ga ala jorota. E me ga ne le e ga vie jume e ga bi se be commentaire la. Ni minuma abonné abse ko abonné magazine du Mali page kam pour que nga émission na to kana foko. Merci et à la prochaine. À ton avis, aura émission Mandi magazine du Mali quand?